Maya paabak po kay katamongan. At yuta na po king 33 ng Domingo ning karaniwan na panahon. Kambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po rin makatupi. Pasalamat dari Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Lalaine Galang and family, Healing, Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Liner Bayani, para karing special intentions dari Mayor Tede Tumang, Jesus Punzalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Jillian Meg Bonus, Father Raymond Reyes, at Niña Chonet Tongol. Good health, Andres Navarro. Speedy recovery dari Brother Pat Aos, Rosario de Marucot, Jeronimo Lazaro Jr., Brother Rolly David, John Alioter Lamera, at Riza Figuracion. Para king birthday ng Victoria Maniaco. Para ka rin kaladwa dari Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Haina Dolor, Virginia, Narciso, Abel, Jennifer, Alan.
Ilagyo na ningib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, inginumantabe ake kayo. Pawaganing gino kaya katamo gani, ing kapupusaning panahon. Ing kapupusaning panahon, mga baldugan, kapupusaning matuwang kalakaran, kimbiyaning tao. At harapan tayo, ing yatag ning ginutang Yesu Kristo, yapin bayong pamamaralan, king biye, ang malapit, king lubna, ning ipa. Umpisan tayong Santa Misa, panandaman tamo yung pakalulu at pamagpatawad ng Diyos kay katangan. Ginong Yesus, potang mitatakutan kami, maging sika ng dakasana, ang pontetagan, uling alupig mo ne, ing yato. Gino pakalulu. Yesu Kristo, potang miminakelub, ipakit mo kaya kami ring tanda ning kang presensya at pasikanangan mong pasibayo ing kekeng kapanaligan. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus, potang alaking malasakit, gisingan mo kami at itagulaling king pamitalakad ning meto nga maigit masampat ayato. Gino, pakalulu. O Ginoo, ipawi mo kaya kami, ing dewa kaning pamikasala. Ibayo mo kami, at tayran sumulong mitmong kapanaligan, king dalan, painturo, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa malugod ming ipa, kapamilatan ng anak mo, sinabi mo kaya kami, kitatakot ang mababalisa, digil king aldo, o oras ang mabating ning matwang yato. Uling bukod mong ika, ing makibalo, nung kapilan malyari iti. Ibuklat mo ring matami, karing tanda, ning panyatang ning kiyakang anak. Papanatilan mo kaya sanang tapat, king kapanaligan, at maingat king lugod mi keka, at king masabal mi, king metong at metong. Iti nga nadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Pamamasang ibad, kinlibro ng propeta Daniel. Nga nang sinabi ning anghel ang makaimalan lino. King panahon na ito, luntoya i Miguel, ing mayupayang prinsipe, ing talaingat kareng kabalen mo. Kanita ing panahon ng kaligaligan, ing pekang marawak dili, manibad king kamumulan, alintola ring bansa. Potang ing panahon na ito datang na, ding sablang memalening kekang bansa, ang makasulat alagyo, king libro ng Diyos, miligtas la. Ding dakal karing mete na, mielang pasibayo. Tamasanda ring mapilan imbi alanganga, at magdusala ring mapilan king alanganggang kamarinayan. Ding mga biyasang pamuntok, sunlag lang maslag a maslag, kalupa ning maslag a banwa. At deta namang tinuro karing dakal a tao, bandapat la king matulit, sunlagla, antiring batuin, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaw ing kakong panaligan. Ika Ginoo, imbukod kong pibandyan, intula akakong pagnasan, karing damat mo, tumayap kong kapalaran, eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati ang atyo king siping ko, matatag ko at maugon. Inya impuso ko masayaya at matulaya ingka kong kaladwa. Pati pamikakatawan ko panadagya. Emo ipain tulot ing miras ko king karinan ding mete. Ni emo itulot kinding kekang kakaluguran dungdungan de ing kutkutan. Dalan painturo kimbiye, kaku pepakit me. Siping mo at yung tulang alang kapante. Ingsaw mo magdalang tulang alang kapupusan. Pamamasam ibot, king sulat karing Hebreo. Ing balang saserdoting Hudyo,
Tutupadya aldo-aldo, king kasaywan akatungkulan ng gampanan. At ulit-ulit na lang darawon, ding sadya mo ring sakripisyo, aebitas ang malyaring makalako, karing kasalanan. Dapot, Kristo, may daon niyang metong mong sakripisyo, para karing kasalanan. Metong asakripisyong sapat, angga king kapilanman. Kaybat, linuklukya dane ng wanan ning Diyos. Karinyang eni manenaya, angga king ing Diyos, lubos na lang apasuko kaya, ring kayang kasalang. Uli naniti, king kapamilatan ning metong mong sakripisyo, apa kiabutan na, ingkenapan aalangangga, para karing sablang may linis king kasalanan. Inya, kabud may patawaran lareti, ing ayin amakalako king kasalanan, ena kailangan pa. Ing amano ning Ginoo. Magsadya kayo manalangin alang patugot, ban maging karapat dapat kayong makayarap, king anak ning tao. Kapatid, ing Ginoo mantabaya kay kayo. Pamamasa, king maya pabalita, agpang kang San Marcos. I Jesus nga nakaring kayang alagad, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalumduming aldo, ipagkait na ning bulan, ing kayang sala, at mga nabula ring batuin, at mga tugunla ring upaya ning banwa. Kanita, akit re inganak ning tao, daratang iabusal ning biga, kitmuan king upaya ampong kamalan. Itubod nala ring kayang anghel, karing apat ng sulok ning yato, at tipunan dala ring pinili ning Diyos, sibat karing mingat bangat bang wakas na ning yato. Pag-aralan nyo, ing malilyari king dutong higera, kabud sa sagiwa laring sangana at sisibot ne bulong, baluyo king malapit na mo ing kalildo. Makanyan mo naman, kabud akit silang malilyari reteng bage, baluyo malapit na ing oras ning kayang panyatang migmula na. Tandaan nyo ini, mga palyari langan deteng bage, bayula mga matering taong mabibiyeng ing kasalukuyan. Ing banwa at ing yato lumipas la. Dapot ding amano ko kapilan man alila. Metong man alang makibalo, king panyatang naningaldo o ning oras ay ta. Niring anghel ning banwa, ni ing anak man, ing iba yamong bukod, ing makibalo. Ing mayap ng balita, ining kikatamong kaligtasan.
Mayapayabak po kay kayungan. Kumusta ako po ngeni? Piadyan tayo sa biyendeng masika na bagyo. Antimorin, pakiisip tala, pampangadi, din kapatid tamong mas miapektuan keng bangis na nining Pepito, bagyong Pepito. Potang makanya ng panahon, bala mo, inimpaisip na kay katamo ning misang yan, yung po ning pamamasa. Maging totoo, the end of the world. Yung kapupusa na ning yato. Atin kanong metong lektor, mamasa. First time nang mamasa king misa, kakarugya. Kakarugya salo, magnervyos siya. King sobrang nervyos na, kaya rin kayang babasan, imbes na yung sinabi na, this is the word of the Lord. Yung nga sabi na, this is the end of the world. Nga na. Iti, yung kapupusan ng yato. Yung mas makatula, may kibat la ring tao, thanks be to God. Nga. Salamat king Diyos. Mapupus ng yato, salamat King Diyos. Thanks be to God. Uling payari na po yung kalendaryo tamo, next Sunday kanyan, kentutukin Domingo, yapin ng kapiesta na ng Kristong Ari. Kay ba't umpisa na ng Adbiento. Ang po aning malagong panahon ng pamanaya, king Paskong daratang. Nya, end of the world, ing paisip na, pagunam na ng Santa Iglesia, ng pisamban kay katamong eni. Numong end of the world na po tanggat panapon. Halimbawa, din tangay Pepito. Nung halimbawa, end of the world na po ta, nanong gawan nyo ngeni? Nanong gawan nyo ngeni? Miyaliway nga tyo keng isip tam, di nga liwa siguro sa biyenda, mga na akong manyaman, itang mataba, ampong malat. Huling pipigilan kong mamangan, ngeni. Pwede na. Mayari na nga na. Di nga liwa siguro, ay maglasing ko, bang kanita ako panamdaman, itang tauling oras. O kaya, panuman ko na lang pong pangaulan, ding taong kapate ko. Nano pa yung PRT mo, mayari ni nga gana-gana. Yung nakamanis na, ayusan mo na ngan. Itang meto nga pari, ing pekibat na, aning kasimple nga na, sundo ko nung naling gagawan ko. Nung magbisa ko, sundo ko yung misa. Nung maglakad ko, sundo ko yung pamaglakad. Nung mag-exercise ko, sundo ko yung pamag-exercise. Imburi na sabihan, alayang pigaganakan, alayang pitatakutan. Wapit naman, nanong pitakutan mo king end of the world? Lana ka man nakarapat. Yung pitakutan mo, nung iya kami patas, karing kapara mong tao, o iting makatakot. O kaya nung iya kami tapat, kingapong Gino. Dakal ka pisala sa likot, dakal ka makarine, penyapat kingarapan, o iting makatakot. O iting pigaganakan. Pero end of the world. Ding tao, mangilabot langan po tang makanya ni pisabyan. Uy, mapupus ni kaning yato. Pilano ring manaral sa sabyenda. Kaya makanining date, mapupus ning yato. Kaya ba't ing epekto, mga takutan la ring tao. Kasi ing panaral at imagination, intiro da kay katamo, physical world, the end of the physical world as we know it. Ding siyentipiko, ding magaral keng siyensya, ngara, atin kanong maragul la bato, comet, adugpa, pasibayo king yato tamo, aro, potang kadugpa na, aspakaning yato, mga lalagyangan, mga matelangan ding at rin. Milyari na kanunyang milabasan niya, may wala la ring dinosaur. Malyari mo naman kindaratang. O iting end of the world, pitatakutan tamong alben king TV, king pelikula.
apocalypse. Pero ring mag-aral ken siyensya, king karilang calculation, hindi mangyayari yan. Billion more years before it can happen. So, ko tatakot mayari ing yato nga na kasi malambat pa. Bilyon-bilyon pang panahon, nalata na kanito. King larangan na ng siyensya ne po. Ngayon king larangan na ng reliyon, kasalpantayan, itang katoliko, agpangking babasan ta king Biblia, ti mo yung binasa tangini, ding pamamasa, katakot-takot agiyera, danop, lindol, albugoyan, ang pumpatayan, mabasa king Biblia, potang datang na ganyan nga na ng Biblia. Potang datang na ganyan, malapit na yung kawakasan. Malapit na ang end of the world. Dapat, man literal propesya rin. Man ula. Nung nano talagang malyari. Nung parala no ning pamagsalita. Lalo na Biblia ining pisabyan, libruya. Parala ning pamanyulat. Anyang panahon darening propeta. Panahon na ni nga pong Ginoo. Makanyan din nga intindihan. Makanyan din dadake ing kapupusan ng panahon. Gagamit lang images and symbols. Ing ebanghelyo ngayon, makanyan. Pero yung pahiwatig na ni nga pong Ginoo, mas malalam kesa kanyan. Gagamit siya mong amano, pero tinyang amanuan. Ang pinapahiwatig ng Panginoon, iba. Ang kaguluhan, sabi niya, ay simbolo ng matandang uri ng pamumuhay ay matatapos na. At ang bagong uri ng pamumuhay ay siyang ating sasalubungin. O iting mensahe na ni nga pong Ginoo, end of the world na, nga na, end of the old ways. And we welcome the new way that Christ has given us. Saga nakakitang kanta, parang Domingo, titigtigya. Don't they know it's the end of the world nga na. It ended when you said goodbye. End of the world, bunin na sabihan, yapining masakit, masalpak, mapait na karanasan ning tao. Ing panaraling nga pong Ginoo, mayari na yan nga na. Ating daratang, uling dintang ning anak, at datang yung pasibayo, yapining bayong karanasan, kimbiye. Mit mo king kapayapan, mit mo king kayapan, at mit mo king pag-asa. O iting mensahe na ni nga pong Ginoo. Bad news. Good news, yapin gospel nga tamo ebanghelyo, yang mamiyasikanan kay katamo, takot, kapigaganakan. Palitan na ni nga pong Ginoo, ing lumang pamibiye-biye. Kasabi kaya po itang matuwang advisor ko, kapilan pa, pisasabihan mi, ding issues king kitang bansa. Nang kanyaman malbe hearing king Senado, king Congress. At sabi ko kaya, ba't makanyan po kaya katamo na liwa talaga yung pamamalakad ng po pang pamamaralan tamo king bansa. Bali po yung pekibat na nining advisor ko nga na, linawin na akong marat na, kay ba't sabi na, kami gagana kahit to, naman makanyan kabang-kaba. Magbayo yan. Manaliwangan yan, datang ing aldo, datang ing panahon. Kasanting na panlalawi ako, ating pag-asa, kapanayan, ang pombiye. Sabi na, masanting pisasabihan tayan kem politika, bangkanita pangilaganta mo. Bangkanta, ikamuhi, pagkamuata mo, potang ing corruption, milalako, potang impatayan na lang ustisya, mimiral, potang ing droga, misusundo yung mikakalat king bansa, king yato,
balang makaramdam maninap at gunyat, ibayo din sitwasyon. O yan ang sasabihan na ni nga pong Ginoo. Manatili ing kasakitan niyo, ing karokan, ing kasalanan niyo, ing kamalasan daring pakakalulu. Datang nga pong Ginoo at ibayo na ing sabla. Baywa na yan nga na. End of the world, the difficult world, but the beginning of the new world with Christ. Amen? Nya, wari pa pasyag tayo po king misa yan. I Cristo meteya, I Cristo mebieya. Kaya ba't bandang tauli, mas masikan na boses sabihan tamo. I Cristo mabieya at datang ya pa. Conviction na ning metong nga Kristiyano. Datang ya nga pong Ginoo. King Credo nga tamo, He will come again to judge the living and the dead. Impuri ng sabihan, Christ will come again. Napaboran makanyan mimiral, ing matsura, ating marok. Datang yat baywana. Ding minunang Kristiyano, hanyang panahon, kay bat na ni nga pong Ginoo, ingaws da kanyan parusiya. Griego, amani yung Griego, parusiya, the second coming of the Lord. In His second coming, there will be joy and hope. There is salvation. Nga yung Kristiyano, masayaya. Yung kadwa ng panyatang ni nga pong Ginoo, ibayo na nga ning sabla. Masambot ing sadya, manaliwangan at salesengan. Ninong tumula king anti kanya na balita. Wala mo yung daratang Adbyento, king kadwang Domingo kanyan, ikanta mo, datang na ka Ginoo, lalbog ne hingaldo, ing bengi daratang, darumdum daranan. Datang na ka, mamalagwa na ka, nake makapanaya, mainip na kami, baywan mo nangan, ing sabla. O yan po yung malalam ng mensahe ng Ebanghelyo ngene. Makanano ng gawan di nga pong Ginoo yan. Gagawa na nakasalukuyan. Ating metong theologian, nga na pong sinabi, the second coming of Jesus is true. You better believe it. Nga na. Totoo, darating siya. But no longer as before, but better than before. The new Christ is the new humanity nga na, transformed, filled with much goodness in heart and love for all humanity. Kasanting na nita sinabi na, ing bayong Kristo, yapin ing bayong tao, ataking lalaki, dalaga. Bayong tao, the new man, the new person. Ing bayong taong tatalakad, yapin ing bayong Kristo. Inumpisa na ning ginutang Yesu Kristo. At iyan ing bunga ning kayang sakripisyo. Nya, ning sisimbata mo ning Domingo, tatalakad tayo ining bayong Kristo. Ingaws ta kaya, the resurrected Lord. Ing sinubling mebye, ing daratang pasibayo nga tamo. Nino yan? Ing pisamban. Nya kayang pisamban, napansin ninyo, maminyag tamo, wawasan talaking danum, ning kasalanan, babayo tala ring tao, bibendisyonan tala, at kalwal mo kayang pisamban, masaya ka, kasami patawaran ka, ting kambayong chance, pag-asa, may itong kambayong taong luluwal, king pasbul, ning pisamban. At tatalakad niyang pasibayo ay Kristo. Magsalita yung pasibayo, gagalaw yung pasibayo, kapamilatan ning Santa Iglesia. Amen? Sana po patutuan tayo ining amanong panaral na kikatamo ning pisamban kaniting Domingong iti. Ating metong nga kwento, may depress siya kano'y metong nga pengaring lalaki kasi may ting anak ng malati, kaya maten niya. Ninong nga matipres nung matay ng anak mo, lalo na malatiya pa.
Nya bisang lumol, migkulong yaking kwarto, bisang mamangan, aldolto mga gaya, ala ng kabaldugan ng biyan, bisaneng mate. The end of the world. Misan mi patutudya kano keng kayang pagalat lungkot, at nga paninap na tsubanwa, karakal daring anghel at kerubin magkantala, makapadurot at ilangan kandila makasindi. Mani nga pansinan itang metong anghel makapatdahing kandila. Lepitane. At anyang lepitane ikit ne lupay nganak na. Pengawul ne penumane may nga gaya kesaya. Kay ba't kit na ne, nak nga na, makasindi lang ang kandila o tingkaya ka makapatdayo. Nga na. Pekibat na kano ni anak, Papa, sisindi da naman po yan. Nga na. Oneng, panayang mamatda, karing luamong tutulo, aldoldo. Namamatay ang aking kandila dahil sa walang humpay mong pagtulo ng iyong luha. Migising ya kano, ining tao kay bat linwal ya kimbale may langineng luha king matana. Mi balik ne sigla. Tinalakad siya at tinarapan na ing bayong biye. Mi bayo ya pangataw at mitmune kimpagasa. O yan nga duwani nga pong ginugay katamo. Pupusana ing manyira at masakit kimbiyatamo. Talakad at salubungan me imbayong biye apagkalub na ning Diyos. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, lina lang king banwat siyato, at kang Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu. Ibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Ipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete. King katungal to, sinubliyang mebie, pepaytas sa banwa, makaluklok wana ning Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabie, ang pongmenga mate. Sasalpan tayo ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ng Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang miyading mete, at King Bie Alanganga. Amen. Pupusan mo ing kasakitan at kasalanan King Bie mi Ginoo. Ngining harapan mi ing Bie kaya be mo. Ngaming manalangin Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Ulitan tayo po. King Sanda Iglesia, asa salangsangan ding panlalawe ning yato. Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. King yato ame papako king krus, kapamilatan ning kayalan ostisya at ning gera. Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Karing kalulong mesasakitan king danop at takot. Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Karing mabanding mayayaws, midake karing aliwa. Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Karing pakamalan tang mayango na biye, aing kasalpantayanan do, makikilalayo king lagyo mo. Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Kaya katamo at karing sablang metitipon king lagyo mo. Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Ngeni adwantamo ing sarili tang kapagnasan. Malugod na Diyos, panaligan da ka, pupusan mo na yung takot at kapigaganakan ka ring puso mi at talilan mong mi bayong pag-asa. Ikang mabibiat magari, manggaman, kingalanganga. Amen.
Manalangin ko ngayon, kapatid, manigyan katang dawon, matanggap la, arapan na ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Ginong Diyos, deti sana ngayon mi, ayampang mi, pasulungan ding lugod mi keka, at idalarakengan king biye alanganga. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Inginumantabe kaya kayo. Yat nayo ding pusuyo. Pasalamatan tayo, Ginong Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan takang parati at uman ka rin no iba. Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang pangabait, mi bait king pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabus king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyabli ng mebye, mi bangon kami naman king biye alanganga. King pamagbalik na, king kaya kang ligaya, lungob kami, king kayarian mo, karin banwa. Uli nita, kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit mi, ing kaya kang ligaya. Pinimbanalib pa, ing sibol ning sablang kabanalan, uli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sana, detingayin king Espiritu mo. Banpatake kami, magawa ng katawan at daya, ng ginuming Yesu-Kristo. At tatandanan mi pa, baya mi dawon, kusang lob, kimpa may lasat kamatayan. Kinuwaning tinape, kay pasalamatan at pinuri, pirasan at dinuang, karing kayang kakaluguran nga na,
Kuha na niya iti, kayo ngan mangan ko kaniti. Uling iti yain ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ng kalis. Pasibayang kay pasalamat keka, dinuwang ne ka rin kayang kakalaguran nga na kuha na niya iti, kongan minum ko kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo talagang hanggang tipan, may bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana, Nyawoy pa, gaganakan miya ngening kayang kamatayan at pamanjabling mebye, inyadaraon miya kayang tinapin ng biye at itingkalis ng kaligtasan. Layon ng pasalamat keka, ing papalirian mo kaming matampang talakad kingarapan mo at sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa, ami sulu-sulu king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal mong Espiritu. Ganakan may paing Santa Iglesia mong makalaganap mabilog ayato, miganap nes sa aking lugod, kambi ng Francisco, yung kaya kaming Santo Papa, Florentino, yung kaya kaming Obispo, ang ponding sablang pari. Antimurin, ganakan mula rin kapatid ming matutod na king kapanayan ning pamanyabling mebye. Ang ponding sablang mayango na biye, lalong-lalo na rin yan kaya kaming ipanalangin. Tanggapan mo nga sana king masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos at indumingan. Kambya ng San Jose, kayabe daring apostol, kayabe ng Santa Monica, ang ponding sablang banal, latino pad king malmong kaburian. King kakabaning panahon, puriyan da kasan at apaligayan, king kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tuto kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Italakad me, ing bayan tao busalmi o Ginoo, ing kadwa ng panyatang ning kekanganak, kabang aming manalangin. Patawad mo
babos mo kaya nga ginuki sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ni kaya kang pakalulu parati king mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng pasibayang Yeso Kristo, kaya kaming talapangabos. Ginuming Aso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ngamos sa babalikdan, di nga gawaming pamikasala, no na yung kaya kang pansinan, yung kaya kaming pamagkapilit, king biye mayap at biya malugod. At bisan metongan mo kaya nga nagpangking kaya kang kaburian, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alanganga. Ing kapayapan na ning ginuyang mantabes sa kapilan man kaya kayungan. Idakit tamo iti karing kaya katang kapatid. Nyo kapatading Ginoo kaniting Eucharistia, mapalad na rin mayawos kaniting banal a komunyon. E kung matampang tanggap teka, dapat jagas may nga mano mo at kumayat na ako. Katawan na dahil ng Kristo sa sadmukengan ng kaking biyelang angga. Amen.
Mayap at magrasya nga bakpo kay katamungan. Uli pong third Sunday of the month tamo pong ngeni. Kalupa na po ning mesambit lakit ang circular letter number 28 series of 2014 ning kikatamong arsobispo. Every third Sunday of the month atin tamo pong second collection. Kaniti pong bulan ning kikatamong kasaupan miras la para king National Bible Apostolate. Anong nukarin may yaos tamo makirake king misyon ng Kristo, ing ipenaralya ing maya pabalita, king mabilog ayato. Kadwa po, king daratang November 24, pagmasusyan tayo bilang metong nga vikarya, ing kafiestan ng Kristong Ari, ing Ari ning meto sikluban. Megmulata na po king nobena tamo ketang milabasan a biyernes. Balang aldoning nobena, atin parokyang makatutok, mag-offer king misa. Itamo pong parokyanos ng Apong Monik, makatutok tamo po king daratang nga Merkules, November 20, kalimang aldoning nobena. 5 p.m. ya po ing banala misa, king parokya ng San Luis Gonzaga, king San Luis Pampanga. Makapakyabetangan po sana king November 20, king San Luis. At king daratang naman pong kafiestan, king tutuking Domingo, November 24, maganap ya po yung selebrasyon ng Vicaria, king parokya ng San Luis Gonzaga. Alas 4 ng gatpanapon, ing Holy Hour o Hora Sancta, at alas 5 naman po ng gatpanapon, ing Banal Misa at Benediksyon. Uli na po ning may sabing kapag masusyan, king tutuking Domingo, alata mo pong misang 5:30 p.m. ketiking parokya. Katataulian po, pagana na po ng kikatamong kura paroko ay among Arnie Serrano, nakayari na po ng misa, potang lulubal tamo king pisamban, maging alerto tamo at alisto karing didikit kay katamo, at sasabayan na katamo king pamagdual king pasbul. Uling ding snatchers o ding magbudol-budol, akakaya betala naman sasamba king Diyos. Bimingat tamo po palagi at dakala salamat. Manalangin tamo. Ipa, sumulong kesa na king lugod ka pamilya taning Eukaristiyang pigmasusyan wingeni, king kapigaganakan kang Kristong Jesus, aginumi manggaman king alanganga. Ginuman tabi kay kayo. Duko kayo pong eni, malugod na Diyos, darayo mo ing takot at kapigaganakan karing kekeng puso. Itubod mo na kay ngeni, kambening may bayong biye at dakal akapanayan. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupahing totoo, ingib pa ang poning anak, poning banal na Espiritu. Adahon taning Santa Misa, o may tanang ngeni, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Balita,